te ngatrai barak ngilek tip hiba ngas ngose namar ba ila klat I Dr. Ricky EJ Singkon te hoit ngila ngose hi barak namar syukndit kansan syuklat te karena kalau kajeng ngose ka bakrau ya kari kasih barak kawai mah te nang no syuk ganyan yo biang kom uneu MP jongi ibalak lejna namar ba kajeng I khoj mansem kajeng sengor mansem kajeng idan boram kajeng reublai kajeng I te syano syuk kan ngen yo biang kom ini MP jongi iba bang kakten iba tiang ka kana kakten apa keren ya kilo kejar iba sengotenat iba pen samerki im judon ka mansem ka ba sneu ka ba asap ka ba bamsap I keren ba ya kajeng sisya don hapo mansem te ngidwa yo blai ba ngin yo biang kom uneu jo uba sengor mansem uba khoj mansem uba keren ya kajeng sisya ka bahok ba unsai biang ublai ya kom uneu MP warlang ila do ya une ndai ngikerman ba ublai unsai biang kom une ujo MP uba ngila yo uba la lejna tenang no syuk kangen yo kijing lek jong iu na do banga yo I ba u mod ban yang MP ngayo I haki kubar ba unsai yang MP ngala I hun jai ba unlong to nong yalam ya ka ribet ka jaj benreu ka jongi kamtam ya kari kasih ka ba la jelai palat kejeng sneu kejeng bamsap kejeng syukor kejeng syubun ki kejeng lek arsap jong kinong yalam ki jongi tetang ya I Dr. Ki mo nga iba I khoj mansem iba I jamnot iba keren tang ya kejeng sisa lecuk Dr. Ki warlangi mla syubanya siamat ki ndrai ngakerman ba pin leca kataka lenti ke ba ublai ula bo lenti berang ke ba belai ula bantai pi wala ngimla syubanya yo in lane ban yo dan rekat bat pi ndrai ngakerman ba pin lecuk jaka ke ba ublai ula bantai naka bantai jong pi oh ngi kipan ba jong kari kasih ngidas ngausi jor ba pi syuklat kansan ndrai kaneka dai ka mon ka jong ublai nyemak bala ai